Dier. Sewa, tafxim l-elezzjoni l-Università għadha. Sewa l-elezzjoni tal-KSU? L-elezzjoni tal-KSU? Eżattament. Sewa? U taf li ħatkun online. Ħatkun online, iva, da kemm għaddiet fl-AGM, hekk qaluli. U dwar il-proposti li se jiġu preżentati mill-laqdiet, smajt bihom. Iva, rajt xi manifesti. Sewa. Il-proposta tal-Parking Optimization Plan tal-PALS. Li ħajkun hemm jiżdiedu mit parking space l-Università. Oġbitek dik? Iva, tidher interessanti. Ok, u bil-proposti tal-Park and Ride ta' Taqali biex jagħti il-bus tal-SDM. Li ħadkun bil-ħlas, dik oġbitek? Oġbitni wkoll, naħseb iktar long term vision, u fimni tajba wkoll, it-tnejn tajbin. Ok. Immaġina li ħativvota nhar ħamis għadha. Iva, ħanivvota, ta'? All right, u forsi ma nafx tħossix komdu tgħidilna jekk tippreferix tal-palsi u l-SDM. Le, ma nħossnix komdu, nħossni komdu biss jekk tgħidli inti minn fejn iċ-ċempel u minn fejn ġibt id-dejta tiegħi. Le, jien laqas naf minn inti, ġifieri għalhekk staqsejtek jekk inti student. U minn fejn ġibt in-numru tiegħi, please? Le, daw random li ġifieri laqas naf għas idea m'għandi ġifieri. Ma minn dak in-numru, ġas minn fejn ġibt in-numru tiegħi tal-mobile. Le, daw tuna n-numri generated ġifieri. U min itihomkom l-administration tal-Università? Le, daw tuhomna l-aġenziji. L-aġenziji? Liema aġenziji? Daw tan-nisma Survey for You. Survey for You. Ġifieri daw aġenzija taw kien numru tiegħi. Ġifieri laqas ma tkunx student inti, ġifieri ma nafx minn int. Saqsejtek jien. Imma minn fejn daw, Survey for You minn fejn joperaw? Mhux minn hawn Malta ġifieri daw jikru n-nies biex jagħmlu survey, se tifhem. U bliema skop? M'għandix idea ġifieri. Ġifieri inti impjegat ta' Survey for You? Impjegat mikri jien. Mikri. U ma tax għal min qed taħdem ġifieri? Alla ġar Survey for You. Survey for You. Min fejn ġabu d-dejta tiegħi, please, għax di xi ħaġa li nixtieq nkun naf, min fejn ġibtu n-numru tiegħi? Għalxiex inventajt numru ċempil fuq, u kieku ma kontx student? Tal-Poplu Malti, ġifieri. Tal-Poplu Malti. U jafu minnu student tal-Università daw, bravi. Le, fil-fatt ċempil kemm mhux studenti jiena. ċempil student, all right. M'għandix idea ġifieri. Ġifieri anke nisa tad-dar. Le, ma nħossniex komdu ta' ngħidlek x'ħan nivvota, skużani. Ġast saqsejtek ġifieri laqqas se nisforzak ġast. Importanti. All right, okay. Thanks, sir. Grazzi. Okay, good day. Bye-bye.